Friends, ang tini normal sanai sini YouTube channel baki create kanyai. Simply norok nong YouTube create ko click herdi. Click kamen pore nong ni bisango kotal interface nong nai mo hike. Iki norok obno skip herdi. Norok oro select kanyai kai mano ang skip clear ka. Iki norok ni bisango YouTube open ngi chanai. YouTube open man pore nong ni sakawo corner logo click herdi. Even pore nong ni use channel or click haji. Oro click kamen pore use YouTube as oja nong ni channel bum kam orne rimano. Yang ani technique borok open tonai. Create ang create click herka. Ke channel created ng pakya. Ke norok channel create man pore nong ni video upload kanya kai maka. Omaja. Ke norok abon pore hanya norok ni channel ni iko description nog rimano. Abon pore description nog nya norok channel bung channel ka selai mano. Ke simply setting channel ko setting ko click herdi channel ni setting ko. Pore text ko description nog nakri mano. Ke ani channel to technical borok rojak ke obno change kanya kai man phir tabok iko nono simple han khlai pun kang to khlai abun to nai nor kanya kai mano so nor no first video ang no phunu ka gmail ba khunglai ke nor a video jaranu ye khungke follow description or jak tongo a video pai khengke obunai mano jara video nai khungke ke abunai yang description ri rwana so tinin bagi asuna hambai dolok like share subscribe kaya tapok di tai comment box comment kaji naro it's caught in the crossfire